Bishop, unsa sa ninyo mapagpangandam sa 500? Yes, magandang at least we come up to maturity of our faith, no? We could be agentes, kana we'll be sending misyonero, mga misyonera, no? That will be helping people already. But before we can do that, we have to really to prepare our people. We come to the maturity, we come to what we call the, at least become sufficient in the sense that we are enough to proclaim, no? That we have really accepted Jesus in our lives and really practice that, because there's no not effective proclaiming and you are not living it out, no? So mo nang i-challenge sa mga tao in that regard. We challenge them that it's time for us to give, to pay back, no? The gift of the faith that we have received, no, to the other nation na po, So preparation wise, it's all localized, no. In fact, sa national level, localized na really ang mission na what we call Congress going to be held in Cebu, no. All others na sa mga parokya, no. Even the first Mas Limasawa, it's going to be in the localized. Mag-celebrate sa foundation sa atong simbahan, sa atong parokya, and all other things. Doon na sa may pagpangandam mo ito, Bishop? Oo, pangandam na mo. Kaya pangandam lagi na. Pangandam atong kagulingon, atong mga activities. Activities, gidistribute na sa kuhan, sa national, sa CBCP nga, in terms of sa misa, sa first mass, tuwa sa mga parokya, sa foundation, sa mga religious congregation. Ihanay na sa tibuok sa Catholic Bishop Conference unsay alihukan sa parokya, unsay paluyon sa diocese, unsay paluyon sa national. Ang national nga event kamo hitabo ang Congress, National Congress in Cebu. All the rest sa mga parokya. I don't know kung mutubag ka ni Bishop, but according to President Rodrigo Duterte, Di lang ang komentaryo na lang kay Hindi lang i-celebrate ang 500. Sige lang, iyan ho na. Ang atong huna kita man nagpagtuo. Iya po na huna. Iya po na mga pamalandong, no? So kita nga natin pagtuo, kita natin importante ang pagtuo nato. We will celebrate without anybody pushing us or nobody telling us. We celebrate, you celebrate because deep down in your heart, you find that God has favored you like Mary. Thank you, Bishop. Okay, thank you. Salamat, Bishop.